TV. Kada chama ina tupo kwa wata neta na baatu kan kuwate ni kile Nteto cha Weru ya Ithatu ni tuko Alhamisi tariki 17 cha mwezi wa kenda mwaka 2020 tugwira kaunti moche dirite chigira nkuburi kire nguimo cha witi nambere araba kuwa na ndinga bana bate na mbetsa cha witi nambere ero kaunti ya Weru araba meche mutungata yemwe no ntubo kuwa kaunti ithi na mbetsa kuma kire nkuchino che dirite gioneka kire nyumba ya Senate ile tugaruare senators band bedre bakiwatana na mbetsa ikedrike kire ma county ende kiureni atire County kedri kirura nure irura na itunonto tegwethire tegogea no ntuko 14 kire baraba kurutangune ne thirikari choma county gwethira baita kire rutha bethira baichokera dambetse ikarekero ko ya kire thirikari chia matora no tuborore kire kiro getu gude maoni yaku ne yari ko irude thirikari chema county kuromia utungata maoni yaku ne yari ko irude thirikari chema county kurungamia utungata arena batukulukira 40321 na kedra ngidho machoki yaku wala tuweta na mbere na Nteto chietu ende mbere yana ya kuringa viongo bya Nteto utuko boruare Gavana Weru Kreito Murungi utumire kuingo gongo county uno tubo wa chembete chewiti nambere Ngwatano ya MMCA Kenya kuwa tambaru weture magavana kuro miungu imo chima county ne wa chembesa Kamiti ya maseneta ya 12 kuwatanda yura kwa yakuwa mbecha kuya gredi kade chema tora biashara no kamati kurunga matauni ya mureti kanis nyuma ya tidhiba bonda bonda kuandamana ni kuingia kwa wagagia ntereyu Anko wa tewani oringi unipetoa matembe Edward mwanatoa madhidhio ni Jacinta Kaweria Gavana wa kaunti ya Weru Kreito Murungi wete nguimo kaunti ikaro muno ntubati na mbeza chewiti nambere buni mantuko 14 yache yani kire kanjo ya senator ni kanjo ya magavana kudira nende bakithira kusine chio ile chidritirio yorora kwa kwa mbeta chema county mwangira nende triga chema county ni chidrite chicho kemirango bakiwa nende kuchenini tumete mbeta bilion mana 3.13 tukatanta itano kure monu kinyira thirikari chema county udrobo tumete mutungata bukethira bukirungama kaiteno kwa gavana Kreito na thirete mukadite wa kanjo ya magavana akiwa tiu turabara kwenda gethe kuinga thirikari chema county ende ni ngwateno ya magavana yonde wete ntubo bodira bweta nambere no ntu batina mbeta Gregory Mureithi na Nteto nkuluki Gavana wa kaunti ya Weru Kreito Murungi natumirite kuingwa kwa thirikari ya kaunti ya Weru kuma ntuku ya narwa tariki 17 cha mwezi wa kenda mwaka wa 2022 kana mwankarira senete bagetikanire ugaibwa mbeca matura na mbeca igutumakire thirikari za kaunti kuma narwa tukainga thirikari yetu ya kaunti na ritwangu ibothe bakana nuntu tutena mbeca cia gwikira ndawa cibitari cietu tutena mbeca cia kurea aritwangu ba cibitari tutena mbeca cia kurea aritwangu bangi ba thirikari ya kaunti na tutena mbeca cia kurea stima kana ruji tutena mbeca gwikira ngari betururi tutena mbeca cia kurea contract ba barabarene
kou tutimba kulikira antu betu ngugi tutena mbeca kuringana na mwandiki wa thirikari ya kaunti ya Meru Rufus Miriti utungata bora bugeta na mbera ja kaunti ya Meru ni kuthurania ugoti ugima na utungata bwa mpwe rwangira kurana mwanki na mainya gwika uthuri na kutheria matura mabisa bakurikithia rwangira kigina na rora utungata baruji bwana asifiwe ngabana Kiraito Mulonge ntuku ya naro uganewe ya muthenya atikinyo bicini ya mwankarira mucara jwa wen na jwa ritinguye bangi ba thirikari ya kaunti ya Meru jokeja kirotera kera kiri thirikari na ikuonekana kuraga devolution tukwenda ntu boraga devolution numbite gukiria maendeleo mono mashinani na itukuria kinya Uhuru Kenyatta atonyere mantu yau michezo ba ene thira haraka nikenda tuma gwita kulithira we antu betu ngugi uoni kene kyo kiatho giako kia muthia mwankarira mbeci ke ya kairi enyo bicine ntija nke ya mwankarira mushara yoko yukare wanu dunyo intalewa sinitazima bakimeneria ntumeria mukoriri gitwa kanjo mangaba na singabana Wycliffe Oparanya Kiraito Mulonge na ugito bobo ningwatano ya kanjo yonde Kenya na seneti ni gwita kigiria gukaria mabataro ja thirikari cia matura senators waite tayo Oparanya akiwa Oparanya no ugito inge thirikari to Oparanya ugito tuinge thirikari ni batu gavana bonde wa Kenya turakarire ndi mushono yetu ya council governors nara Nairobi na tukakethera mbeca turi kuya ntuko na ru tariki 17 mweri wa kenda mwaka wa 2020 thirikari chothe cia kaunti ndene Kenya ikaingwa mwankarira thirikari ri nene ikarekeria mbeca cietu cije ni ngugi ya Senate kumenyera masirai ya thirikari cietu cia kaunti ni gwe Senate gutuchwira mbeca ili Senate ni gwitekigerio no tukiatu kuigwa ni mateta kiratu kuigwa ni debate lakini watu debate itana maana barite cha kirikaro ya wekira kirore ngwatane ya unture ba China ja Kenya na thirikari ya kaunti ya Meru. My duty in future as a member of the family, it means help you to introduce your works of art to the people of the world, to let the people of the world to know you, to like your works of art, to love Meru. Kupitia mwongozo wa governor na kupitia memorandum ambayo tunasign leo, tutakuwa na studio 5 za wasanii. Your workstation at no cost kuanzia wakati huu ama mradi huu itakuwa pale Kinoru Stadium. Nyomba hiji ya kweja notungata ke thirikari cia kaunti ya Meru kuinga muthenya naro kumana nkuceceta na mbere kiri seneti na kure motuma mbeca kiri thirikari cia matura metharu ja ithete ki mutongero wa thuguru mo ya Kenyatta kona kithia akochora taira thina hiji na motungata gucokera ngiripotera Nteto cia Weru mitamuri Gregory boya Greg kete na kongwatano ya MCA ba Kenya nene bawete ne bakuwata mbaru itura kanjo magavana ara kurome nguimo cia makaunti no ntubo wa chembesa cheweti na mbere kile baro yetu mikire nyumba cia Nteto MCA bane bamenete Senate no ntubo kujine bagwani tumite Kenya bapongo ba chimichara kukaita kamili Ithatu uzongera baraka inde ne bunge ya kaunti Meru amuna bau na menetu eturere ya makatano ya MCA ne yokaf wagiwa batena manya ya kuromia thirikari cia makaunti Morgan Mweti na Nteto Nkuluki ore kanja mangavane tumirite kuinga utungata kiri makaunti na yongwataniro ma MCA ajanthigurune ni okaf ni ugete kinyayo ikunoga gwiko runguro mutuntu kura na gutumiria bakahinga mbunge chonde njumaine twitite kuringana na ntumiria yao ya narua bari wiba kugwata mbaru etuara kanja mangavana ya kurungika orikingo iki thirikari cha matura indi bori cha mwerekerio kigina ajanthigurune gutikire thirikari cha makaunti gutumira kigina kia ugoti burabu kuthranwa kenda motungata za gitumi jatareme MCA Bamiru na baba mukirete atamiariezi bombere MCA wa Abodho Guchi Central Ayubu Bundi uraniwe mutongerio barabanini ariuga kaf etina inya na rutharo kuinga mbunge na mbunge eno ntukuona kaf kia mageto kila kinene batu tuyakioririe tutonga tureshimiwa turobo kainga tariki 22 na ndai baitete sakure kwa tukainga tariki 22 lakini mbuge kaf uithiti makosa na ni urongo no ntukaf itomba kuandika baruga kuinga mbunge kuna sheria chinga mbunge kuna sheria twanjana na cio mbunge na ndi batwi imujandra yo karetwa mbunge na mujandra yo akuandika ni mbunge tumba kuretwa ni antu bairi mtu etawa Victor Karib the leader of majority na mtu huyo kwa aliaje etawa Yugundi the leader of minority kwa Karib yaterete tekanandeta utungi umba kureta rwaliero kuinga bunge
ndene Meru na mbuge nayo inya twareta rwaje ruria tutiomba gwita tuganto baire kana batatu tukainga mbunge through a circular kana karatasi lazima tweta twariririe nikenda tumba kuona kethe tugwitikanirie kana tutugwitikanirie. Nayo mutongerio barabo ingina no MC wa Athwana Victor Karethi ariuga Senate itibatere kuigwatia iungumania bakumakira makauntine na bareka gikigina kagita karakagirite gakinya. So kuke akwithira kwina governor ati tumaira mbecha bubu wega na watwe na ingirwe na tutu support governor yo, lakini senators batumea wichitha bakiwa ati governor baina thina senators to batumire Nairobi kenda bomba kwithira baya hakikisha mbecha ichi weta county-ne chieta county-ne kuke akwithira chiutumiro mbaya tukia watu mbecha twitwinthe woni wandie kwa ya Athwana yombo safa no ntuma wandie Lamu kana wandie Kisumu. Hakuna kitu kama hiyo, mbecha nirukirwe alafu kenda tumba uhakikisha kwetha kwina mtu ina makosa aomba kuwatwa na ingirwa na tutetera mtu ayite mbecha cia mwingi. Okaunja unjene okau mutongerio barabanini na kuria atongeria kuthugana ile kinya akandarathi baraba ejene utungata kirindo areja izi. But still nabokere antu bayene services kana utungati kire county ici baikinto ku baitangugeku na mbia ciao ciekero ki budget ku thirikari anene ni batuthurekeretie mbeca nikenda nyantu babayene services kana baitete nguge county bomba kuri mbeca ciai ciao no antu kuona gitumi kia mbeca thirikari ikaraja itukuona kire muntu kumia batanto bakiumia kana njire nyingi muno. Morgan Mweti, Weru TV, Meru. Tuta nambere na atongere bathoko ya koromone muchindo ne bachumrite na kumenete senator Meru Mithika Linturi ne kira bakuati ingiti wira ne boabure kira kari kaite na kaithurano badwa Linturi ne kira wira ne kuthetera county ya Meru yona betsingi kuma kritika nene na ende untubu ate boingetie badwa senator Mithika ate kwa tambaru mutaratara yo one vote 1 shilling yoyo kuongela Meru mbecha kuluki ya nusu bilioni Waris Kimathi na Nteto kuluki. Gikundi kia abiasara kuma thokone ya gakoromone na ndini bachumiritie kuga senator wa Meru Mithika Linturi no peu mbere kira gitumite tutirimana antu aja ni ontu bwa thina iria ionekete ndene ya Kenya yonde gukurukira gi senate yetu ni ontu senate yetu antu ba midurite nikenda ita gutetera makaunti jo makaunti jo na mbecha na nandi batu kira giturigarĩtie i mheshimiwa wetu Mithika Linturi igita rira athurirwe ejite rira athuragwa ejite agitwiraga tumuthure agatethie ndene ya Meru county nikenda antu betu bakona ruji nikenda antu betu barabara ikathithua na nikenda nyama chukuru jagakwa batongeretwe ni mukaririgite wao Julius Kiremi abiacara baba ni boroterete kiarage kiraja kiri senator Mithika ni kiria bakuga ni kuremwa kuritira Meru ngugi iria atumikire mbunge ya Senate kurita utekwenda utwira mbeca cia county kuoneka atia na indi uria thokone ni na ndi thainga bana bakeja kuinga thoko cietu ri kana bakainga antu baritinguge bageta kato atigwa kwegera thoko twingwa kato atigo citaira ngugi twingwa abiacara baba bamusijwa mutindwa bariuga senator Linturi na ndi nagarurite rwimbo na atiga kugwata mbaru mutaratara jwa kuga mbeca cia makaunti jo one man one vote 1 shilling kire mbunge ya Senate mutaratara jurea jurengituma county ya Meru kuongerwa kiondo kia mbeca cigukinya milioni 500 niki nuntu ati kuja kiri muntu wa county kana yande ne county yetu ra twa muthurire nikenda gatwire mbie na thina ndene ikaro biu nuntu tomba ikaro ego kare 10 na ugo bote kuwatanira no te report eguma kuba ngwenda kuga uju akeja kwithira ka thirikari tena mbecha ya Kenya ugagothwa kwina thina ndene senate Mithika buri kwithwa na meta ndigurukira ba muthurire nuntu twa munenkere mantu yaje tutegaira ritho rietu no Nairobi nikenda tureta report Nkoroki akaribaba baugite senator Linturi atasiumiria mashinani kwera Meru manto jauga ibo akigina na ate kuma bakumuthura batamwona kairi ajo kategera barabara ira nyingi ni thuki barabara cina marinya barabara ira nyingi cia tonya itathithwa ende Mithika we utura twamona atwira ingwe tomi akurega mbecha igawa chiringi o ke muntu
ata atwikira mucemanio atwira jawi mantu jawa jara kubange wenka wa batito wananchi tutije ende kira tukwenda ri turenda mbechi tukairwe mtu na shilingi mtu akairwe o mtu mo shilingi imwe one vote one shilling. Amwe na bou gukinyira ugoro bwa alamisi kamiti ya mwanya kiri mbunge yu ya Senate nireketie kwendekithia mutaratara jwa kugaa kigina jura jute gutaurira o county kinyairi kumbesa gucirithiirwa kwa mbesa cia makaunti ni kuretete thina kithumba nthigurune yonthe amwe yacio iri kuhingwa kwa ngugi cia thirikari cia makaunti kwambiria aramisi ya tariki 17 mweri juju. Irikanwe Senator Linturi ni umwe ya bara bendekithirie mutaratara mwanya jwa kugaa mbesa jura jukagiria kaunti iria ciri na antu bakai ja kaunti ya Tharaka Nithi na Isiolo citaurirwo mamilioni ja mbesa mutaratara jura jujikene na mugambo jwa kichonku ja win-win formula. Waris Kimathi, Nteto cia Weru. Kamiti ya maseneta 12 ya thuri kuya moya kera kwa mbesa cia county ire muthi ni watanite ura kwayo kwa mbesa iwetakiri county 47 seneti ni dami kuwatana kwa maiti 10 na nene nyuma ya kundi kama kwetha kigirana kwa mbesa kuringana na wingi bwantu na kuandekethia mutaratara wi mukuru yoyu wa county cia irombesa kuringana nonene bo county. Boniface Mongera na kuligithia ripoti. Other members kia muthia nyume thirikari cia kaunti iria nyingi tukuona ro gutumirwo kuingwa na ndebunge seneti yongwa netekirie guciturire maguta na yorwa nerekiria formula kethuri tumika kwithurirekeria mbesha wetakire thirikari cia kaunti onto burabo kumenyekana muno na mwaboje chomba kathan basis revenue sharing. So, honorable senators, the results are as follows: abstentions 0, nays 0, ayes 41. The ayes have it. Bwambere buru nenyabwa kumenya na tuteka onte kinyemwe ikethro nyanyiro mbesha ciao jora kuthero kirikana hara kaunti 18 shiratunyawa oboryo kaunti shonde ishongeri nishunche mwanya kire mwaka jwa kithirikari jora tuitite ngirigire 21 22 na kona ndeku wa kaunti mero ekethro kiongero bilioni 1.4 na akaunti motori ya Tharaka Nithi irera gitonkoro kia milioni 150 ekethro kiongero milioni 180 na kenda. No county shall receive in any financial year an amount of shareable revenue that is less than the amount of shareable revenue received by the county in the financial year 2019-2020. Kumane na kuire bako mwenderezo jwa kiame 12 batongerete Senator Bungoma Moses Tangura Speaker Ken Lusaka netekirire ndwali inge iri kubangiri kwa ntukwe narwa shithirwa shiyeko rungu report yeje edro ekorukwa. I want to salute the head of state and the leadership of the house and the house as a whole that the protracted process that we took has been able to bring on the table of our counties an additional 53.5 billion. So it has not been in vain, Mr. Speaker. I had someone saying, rebel in chief. No, I am not a rebel. Not at all. Mr. Speaker, I beg to second this motion and associate myself with the remarks by my distinguished uncle, Senator Wetangula. Senator Bonze barabo kariku 41 betikanira ukumbatire ripoti ije na kumane kinyakire miari yao bakonekana bagweretwe na Bonze baringae. Mr. Speaker, for a united Kenya, and now that Kakamega County is gaining 1.976 billion, I, Cleophas Wahungu Malala, son of David Major Malala, on behalf of Kakamega County, do hereby vote yes. Mr. Speaker, sir, I, Nedama Olekina, son of Medangayu, who is a son of Thaa, a son of my son, and for the great people of Narrow County, who are losing 853 million. And now we have converted it to a gain of 805 million. I vote yes. Kwa
kwa niaba ya watu wa kaunti ya Laikipia, na kwa sababu hela za Laikipia zimeongezeka kwa milioni 958, mimi kwa niaba ya ndugu zangu wote wa hapo Laikipia napiga ndio. Ogotwekete unande ripoti jekara ikethirikanwa katikati kwa ofisi ya control of budget na thirikari cia county aria muthia ministry ya kigini ikethirirekeria mbeca o kiumia kimwe kana kiumia kimwe nusu bila twitite na bono kwina ndi kuga thirikari cia county ria cingirwe ntuku na arua ogo ikinyo kinya mwambiriro kiumia kia Jumatatu shomba kodra cikurugurwa. Reporter Nteto TV kumaja kingina na kipoke ni Robi mbita Boniface Mongera. Aboya Boniface. Na utubura yetu rekuria maoni yaku ni yari kuria thirikari cia county kuinga imwe cia utungata. Maoni yaku ni yari kuria thirikari cia county kuromia utungata. Ita nambere kwa nabatu kulukura 40321 na kithira nkithoma choki yaku. Watu weta nambere na Nteto chietu. Katone kanya gambira kakunoga ndi weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Corona case Weru mse temete nje gonya dimone utete kanya kanande uthoma bwega bwi na ndio tegwete gukuru kwa Nteto ori gutunduka nonto aria kunthi ori Weru ikagukinyiria Nteto ori thimone yaku kwamukira Nteto ori gukarika ori thimone yaku kuma kwa Weru tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia. Wakati huu wanafunzi wako nyumbani kutokana na janga la COVID-19, ni muhimu kukumbatia masomo ya mtandao, yaani e-learning. Masomo haya yatawezekana tu iwapo mwanao atakuwa na vifaa hitajika kama laptop nzuri na ya kudumu itakayomwezesha kufuzu katika masomo yake. Laptop kama hizi zinapatikana Vedit Networks kwa bei nafuu. Tembelea duka letu mjini Meru opposite Uchumi Supermarket. Ujipatie laptop uipendayo kutoka kwa kampuni za HP, Acer, Lenovo, Samsung, Toshiba na nyinginezo nyingi. Pia tunauza electronics kama vile simu, desktops, printers na vifaa vyake. Ili kujua zaidi, wasiliana nasi kupitia 0710681533 au 0711992228 au utufuate kwenye Facebook na Instagram @Vedit Networks. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Amen. Dial *811*463# to get John 3:16 as your skiza tune. Mimi nasema mtafute kama mama. Hapana ni mimi. Hawe enda tutaki mambo zako. Kwa mamako pia upika rapinya. Kujeni chukule kafagara. Mwadhani wa muunga. Yaani mumemaliza ugali yote? Msijali basi. Hebu niwaekee mboga ifuate ugali kwa tumbo. Ja enjega imakairo gimaboyo bomwere ethuraga mutujo ankima jwaraha premium mezmi kuma kampuni ya Joy Millers ne mutujo thondekino utarambo egorobo utheru joina mushamo jo mwega joteringithanwa na mutujo ngithokone ibwega kire customer beto ne gweta na mbere gotwetekia na gotogwata mbaru raha premium mezmi kwa raha ya familia. Nataka nikujie mabati sahi tu. Nitafutie mkokoteni mimi mwenyewe nitasukuma kwani nini? Urachi ethera njarene chia kandarathi baurongo.
kambuni ya Raino Mabati nĩ chiritanĩrĩtie gũtigĩra kĩroto gĩaku nĩ gĩgũkinyanĩra. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati kũringana na wendi bwaku arĩa ũkuonokia gĩcunjĩ kĩa 25 kĩa mbeca ciaku. Nĩ tũgũthondekagĩra mabati ya rangi mwanya, ũranja na mabati mĩthemba mwanya mwanya kũringana na wendi bwaku. Enero tungata bwetu bokera chikia iguru buria ni amona gukuretera mabati gwaku muci utheri na mpoe aja Kenya. Turina mabati mithemba mwanya mwanya, Jeriani Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile na Jamin Tile. Raino Mabati Factory Limited iri Meru Nandi. Turiongere nyombene yetu makutano Meru, njereni ya Meru kwerekera Maua Mugarun na White Star Hotel. Nkorokino weke kana gwitia onda yaku na arua kere page yetu ya Facebook, Raino Mabati. Neonto Nteto nkoroki iriongera mutandao jueto jua www.rhinomabati.co.ke. Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto, mabati jeto. Abana tuweta na mbere kuatira na unikire Nteto cia Weru ta Ithatu. Twicokere na ati biashara no kamati tauni ya Murede Tigane East. Nibira mrenyu metite ba bikibiki kuinga barabara ne ya kuma mutindo weta mawa bakimenende wambo ba bikibiki boraba kuone bongelegete ntere ubonene. Bere ya kuinga barabara itide ba nibedire ba kioro na kinya kuidi mudwane ruomwe boraba kuone mwedire ta itide mbere wambo ba bikibiki ntereu. Kevin Kemadi mwandiki wetu Nteto na kuirete maandamano ya na utwachio ikinya. Ruru kari ruendo rwa maandamano ya etithia bonda bus stage mwanya stage iria ithiũrũrũkĩrĩte thũkũ mũrĩrĩ wa dina ya Muthara. Dina ya etithia bonda baiwagagia bokaria stage inecio na kekaraka umokana na buruka wamba bwa bikibiki ontuku. Kira gĩtũthũrĩte mũno ibikibiki ikuiwa arabu cheiwa ono twathithia maandamano ja askari bete batio twekenya tukaya raia ria toigwa fununu fulani anto abatukwate twa university njai ubona wabuka thai umato kwaria beto rara thio uchunguzi baibo na twatera uchunguzi bobo utema tunda bochiara na ndi bikibiki yengeka tarengero nene uchunguzi wa thirikari thitha yitu tukona kujatheria sheria twikira njane cietu ene turenda uchunguzi wa batwekera nya twabera kuri turona bakathiatira na ume bo bakatutethia ndi no tuthuri na no tuthurite twabera bo batio tutethia beto rango geu na thirikari na ndi bino ithuritie wananchi na tuachwa bikibiki cietu batuthikira kana bare otuthikira tuachwa bikibiki cietu wao na tutechokara nyuma na tutekera mwamba tuachwa bikibiki na bikibiki cietu ikoneka igoro era yiro bikibiki enge Saturday yari ekwa na bikibiki icio ndiche nturemwe kuka tukua bado turi antu bikibiki bende ka bare tukona bikibiki cietu mwamba kinya toroka kaitha Nairobi tukabwethia bonda ride tume atuete Nairobi na bonda cietu twandikite antu batigania East kuma Murere baba kuyo bikibiki yeta kwenda Nairobi tukaire bikibiki cietu imantu nya bikibiki yake na wamba bobo weta na mbere na manduke netu yangondone arora inkume kurari na case antu barai inkumenya ng'ombe cia nto imwera ng'ombe akwe 17 bando itironekana askari no bakuwe bakurita ngwe ire twameona ibyo byo tumabona antu baanake na ekuru na akuru bonde bakiumira bakiwende report bakuringa maita kithumba ende county commissioner wetu tafadhali ariria DCC ariria OCPD na antu bonde barabara wamirite wangipo wa security kenda tomba kuona mantu yake yagetania burako bati na nyuma ya buba watane mwekwe na ruendo rumo nkanture ne lubwathirwo wa dino ije na are nyumba mwe muthwani ruo mwambo bonda cio ntukwe watito monki na kuya buru na nyinto bimwe mushie bia nyangwa renge na yele ira ba ya ivia ende woni ndo inkokera bambura ya bambura ile tukiumia ira ndaunira ngalo kwa arandaura keda kala ngwata nyonto bakwe woni bakuria na yekabubu
rutiani oringi mwanka barabara nene kuma mutindo wita maua ireba ingerea maia na miangi kwa nkulukie madhaya Ithatu wendi Buromi nare murungamirio mabisa ba ikawira nebo kwagirithio karia nao na kuthithio sunkuni bo wamba bo bikibiki ya urietithia ba kinyabo kumenya na bwangu inesione kenda kunyia wamba bo yangu ni vile niliwaambia hiyo wizi vile ilifanyika kuna majukumu yenu kama wananchi ama kama bodaboda riders na kuna majukumu ya polisi kwa investigations sababu hiyo pikipiki ikibiwa kama ilibiwa kwa plot hiyo plot pale polisi hatakuwa pale lakini wewe mwenyewe ukiacha hiyo pikipiki lazima ujue umeiacha kwa hali gani. Kama hiyo pikipiki umeona ni mahali umeiacha na hakuna mtu ako karibu naye anaiangalia ikiibiwa itaibwa. Na ni vile niliwaambia kwa hii vikundi zote hapa stage mahali mnategea customers kila mjuane na mkijuana hiyo information kama mtu ametoka mnajua ameenda wapi. Kama amebeba mtu amjui anawaeleza nimebeba mtu sijui na muelekeza mahali fulani ili kwamba kuna kitu tatokea kutrace ni rahisi. Nkiripotera Weru TV kumatigania East Bita wa Kevin Kimathi. Wa Kevin. Minista wa Rui County ya Meru Daktari Eunice Kobina amenerete ndwariri kuwa thithima bimwe bia njine thirikari ya county vitibu ibyo tumiro ne antu. Daktari Kobia ariwa kaitena kuni barometi wenjubo ithima na nende kaitena kabira bakwenda ni utiere ithima bini biwe grobe baibo kenda rororo kinyila kariba baingi ariwa ntere tiembe tiane na bori ni chite thekete bune ne kumania na ithima bi mwandiki wetu Nteto Phineas Zimana na nitina minista ogire chunchike Ithatu na kemuthikero ndoro mwanya kuthiatila ithima na utoa chionkoloki. Murandi yoyo wenji wa ithima ndene akaunti hiyo direte ugeta na mbere na kinyi ithima kadomba kuinzwa churi bingi binanto bakwedera bakiora kia wambere kinyimbe chi ya naikumirini ithima bya na byo byongo bingi na kinyobe kangia bwa solas na bingi bya roe ino wewe ngo abatire kwedera akyolo tayelo kuma na bonende direte tukilunga era Dr. Eunice nkirote ko bya orano ndenwe minister warwende ni akaunti ya Meru ra kwedera aitutarakia manto ya yonde no tuzochokeria churi byetu. Mbita wa Dr. Eunice Nkirote Kobia inimbithera ndi waziri warawende ne ya county yetu ya Meru. Minister warawende ne ya county ya Meru na kwethira tutaraki thima bionde bira biethirite bikenja wande ne ya Meru ne thima ya na 80 arautwira bienji ntere chetiania yembe buri na kinyantere imwe chimenti itwenjete ithima 180 kana igana rimwe rĩa 80 na bira bingi muno bienji iterira Rwanda muno ruterene rwa Igembe tigania iri East na West na ruterene rwa Buri na ututariria kaitene kanende batekubanga kwithira bakenje ithima indi ne utiera rwira rwenji ne rukwithira rwitamba kwa kendo kinyila antu kathomba yerekeria rira thirikari inio igutambia ndui kusambaza ndui nao ndene matura so focus ira tuinio muno itenere imantune ya kwa antu kusupport the community iri yonde not specifically now kwenji ithima bibia house but kusambaza ndene matura our focus more this financial year imantune ya kusupport community na gintu ya pipes na kinyatans na wita na mbere na utariria ithima mwanja bite kuritanguwe kaiteneka kumania na wenyangia burabwithirite bukioneka kiribyo arabi mwakinya biombete kwithira bikiya irwaso la chakuringa rui twina ithima 7 in various parts buterene rwa Igembe North tere ya Buri na Mwetigania na kuithirito kwina kwamba mostly bwa solar panels na ukateka that one ukamiconvert even into a percentage 7 actually out of 180 is negligible scientifically utomba kuwa really igento kiumba utwangaratania kiri mubango ya mantuni ya ithima etete na mbere na kuwa nende ni murio yo muntu wende utiera na kwithira nende na ukaria kithima kirakire akwenwe kendo utiera rwero ni rukwithira rukia ya roguni rete muno as department kugeria kwaraniria na community no mbikito ya maingi kinyanki ari muno ndene ya radio
nkiwa responsibility yokarithima bi ni antu bongwa nontu ipo baku benefit norinende kumirete antoni bawetu mbecha kendo tumira Rweru Dr. Eunice Kobia na kwithiragieta na mbere na kuwa ni baretie na witikaniria uribwa chiringi 5 kimitungi ile aruhi mbecha irakuwa nende ikethiragieta ukere kithimene kiu utira kinya kithira kwina kathina nende mbecha ichi kwithira chitumairwa kuthiria kathina kau utirwirwo theri nonto kintu kikake otheri kitithera kina bali kantu begangakia na itoete very reasonable itwarite na the community or stakeholders na tukona what could be minimum iretu mbakuinya mtomero kinya na ithima bibi yetu bire na oterwe tokuga kire ibuyo bira bya 20 liters bile 40 liters yendo just shilingi 5 kenda these committees shidrashina besha ira bombe gutumira rera kurage nambi na kathina so communities kana these management committees bena responsibility ekuithira bena kagena ndene ya county yo nikenda kinya wigange bumira bakombe iwetate kunda ikuripia na kumenyera norinde to chiumirete ate Rweru rutiagirite na rwina thumu Dr. Eunice Kobia na kwithira itararakia ni kithima kimwaki kiari na Rweru rutiagirite kunyua na ibamenyetheria muingi kienda wikaria kumania na kunywa Rweru ithima bietu bira bionthe bigutumirikane antu they are safe kithima kira kiki umire na kierikana gitebui for human consumption kiari kimwe na itomikire that one public na bibinge bionthe as just have stated ni thima bia thimirwe na bia they are fit for human consumption itotarirwa kumania na ithima ya na 80 bira bienji okithima nende ikiotira nikiotethia antu batikoniera ngiri ili ntuvura nende ikonania antu nkurukia ngiri 360 iba kwirigirwa kona oguni bwa Rweru na kinya bangi tayari ibonete oguni ibitethetie antu 400,000 nonto kithima on average itona igiotethia kana ige utumirikanu 1 to 2,000 kire 180 ukathitha on average 2,000 or 2,500 people nokona ni ukinya 400 people kioria kira kinene nende kira antu baingiri nembechi ana chiatumira eka kwenja okithima kimwe the estimated cost ya mbwaho ni 6 million not to vary depending on the area, the depth also. Not to react kulingana na meters isha and drilling na kuna manto maingi ya equipping, the pump testing with that technical bit. So kulingana na area covering on to the water table quite high, very low, so the cost cannot be the same, but on average that is the estimation. Phineas Imana kuthingatiri ithima Baya Phineas MC wakegwe ntobo chuki mathithi bo wete kira karibemba kwenda kaitene kani thoko ya mira akiarimo na MC bangi ntereche kanuni bo wete boya tongere bo mero bate wa tambarura rwa BBI kwethe thoko ya Somalia mira itichoka atongere bane ndine bo atimbaru ro werete mubunge wa Gembe South Mountain mutuma ura wete ntuka Jumatatu pakawatena na mena kinya biashara bo mira kwanda manda thoko ya Somalia Dennis Mugendi na ribotie no mwanka to chiene twirite twebo kwa garo igwathia atia igogaro gago chiara waiga chiaro gena mayo twonkia ututhaka butimaira niu atongeria baba bario ma MC kuma wandi mwanya cia Gembe tigania na imenti mari Ithatu ya Meru bakuga ati bari tayari kinya kugwatanira na arimi na biashara bamira kuthithia maandamano gutigira thoko ya Somalia ni kurugurithwa ni thirikari tonto
antu batitikiria Minister Urimi Peter Gatyaumunya etanambe na kubairia ukimenyekanaga niwe atumite thoko iu ingwa nyuma yawe kuingairia na sukari kuma nthiguru iu ya Somalia. Hivi kureta thine mira isumari gwa butemi otwenderia mira ndege wicho gotheri oendro otwenderia mira ure isukari anabureri lakini ategenda kuweta Nteto yurtu kwira ari ku urauwa sukari ne kaurwa imunya urauwa neri ari kaurwa no imunya lakini ate kuenda kuwete uno ntwekesi abiae yawe no ingire sukari no ingire mira ende to tuwe no ingire mira no kue turantu bembe twatanire ituchoke nyuma turie ne atia kwa kinya twero twarie mantu amira tugerwa kirei indaririria mune ogo maandamano tugerwa kirei kenderere o ondruo maandamano yara ya tariki 21 twandamane kwanza tuchenji ende tuthirie 21 tuchwe bigibigi ngirie mokangirie le twete monka Nairobi State House oru atirimane abatwe timantu aguria tugerwa wakirei kwikara ya kamunya are yo tukashe na atwetera president impact ire nturene nonto odinda ariara na indamu nkomurie kiuria ukethera mire Somalia ina thina ri micemani ni mbio yeto tubwetheria buteta tuwe buthine unara ri ukeyo twira bukuthiria thina kwa yeto twira ora bukubwethia na nukumenya antu iba kurara na mpara wowe mtu bikibiki antu barora kamata ara ora iba no kamata thai imbisi mirera buturacia imirari mirea na buturia so munya nare ke otwethia antu bembe ajinga gaka ni kagita kanda tanwa kulingana na tongiria baba utiomba guthira buke turenda na muntu bukenda na iria into uo te uria oteria biawe uagaria biaku ate Somalia tiomba guthira nira twenda iria sukari nira twenda iria bweta buga batwenderia renge tuteria renge buinga bua mire twete ingwa ende wewe waziri miabo mantu yetha chwa directly na indirectly wewe waziri wa agriculture bukuinga mantu yau yeya mira yetu egoingwa uate wo ingite maandamano tukathithie Jumatatu benda na baria na kubaritie iji mambrene ja MC wa kanuni Josephat Mugambi kuya etithia bonda bonda nkuruki ya magana jana license iria batwire beterete ketho de mira odembi agenda mbere mira agenda yelembi na ya Ithatu mwaka mire ruorwe bonda ibirwe munya wao awa to TV tu twake mero tu twe mero siesi no ethere na rende ona KTN akona Citizen wana antuba Weru na bare ndio bara twina bwana TV ringe cionthe TV ba tu cio tutethie muno kana tutete thuka ukulukira bo ibana bakunga mukono bande twendelea kuona iucia kimeru ndane cio lele na antu bonthe bakwa bene imani na Weru na TV ringe no tubo turetera abare endoka gwetha siesi ato sienda ku support ye na siagira che githugu na ikara cia na tu baibo ye Nteto na batwira Nteto iri kwendele ibo kwenda tuwa twetwinde urate watanira na mantu yokaria mantu ya mira na ng'ombe cietu ireka kuiawa akeo tu otutaikira BBI actually deba kwarakia kweka umanda ndathikira no ntukwira kwaria mucemania inya tongeria bonthe baraboringirite kura kwende bero nyakanyaga kwaria tika kwaire na furugu alafu ai kwa mutongeria omwakiwa ati ma TV TV kwanza era ndonere keolo tawa muno Weru ende mugendi abati kuwa hoteli sasira ikona ne aikirwe kana abati kuwa mubira yo elerwe bobo haka kokea kwethira tutena rendio chio twira uma na TV tutita na mbere bobo wega so baraba kweria kurwa na TV na rendio chietu chia Meru washindwe maandamano na je ubokuwa jamerale ntaleki ngana mwanene ntaleki 21 mimi nitakuwa ndani yake ngeja nitakuja hapo wera bwana watu eka ntomoira boto mana itiokinya para boto mo batiokinya no tuhakikisha para na utokotomana na bwibeje aja si sawa tufanye maandamano kubwa Uhuru akanyange hapa serikali eje gembe my friend ndio ibati hotel
Live undijantu. Dennis Mugendi, Weru TV, Wandine ya Kanuni, Igembe South, County ya Meru. Tukerekana nzeto chembera tutekiri Nteto chege banara musiumu county Embu yuati mureyo mwendo wona ninyume ya sibitari ukwithira itena ntubo batungatira kumane no ntubo mabisabo tungatane betre momone kiume kithiru ntubo ti sibitari cha county u itena tungata tutamani ko mushiri ena tote kuma county u ya Embu. Mugomo warutiwira onthe a thibitari cia mwingi thiini wa kaunti ya Embu ni utonyete kiumia gia kairi riu. Arigitani aya na arutiwira onthe a thibitari ino marauga ati tiarive misara na mbia ciingi cia njoverera kwa mieri karundo riu, na kwa uguo matiganiria wira wao nginyagia riria makarivwa. No ati riu thina nene ni kuri ekari a kaunti ya Embu undu umwe na kaunti iria ciingi irigiciritie kuona matiravota kugwata utungata wa vata wa urigiti. Muthenya wa umuthi kuri na family imwe iri na gicakaiko kuona matinavota guosa mwendo wao kuma mochari ya thibitari nene ya Embu level 5 kuthie kumuvurukia kuona gutire na ndagitari wa gwika postmortem wona kana aruti wira a mochari ino akumatangikira. Mwiri wetu na twaraniria bwero batu lazima buthire postmortem na twetikaniria. Kwa hivyo batu turogere kuma nara kwetu maua kintu Thaa 10 cia utuku twakinya themo na nusu na monka Thaa 5 andu tutasukuligirwa no gatugurwa daktari ura ugubati kugwithia postmortem atigu no gatwamweterera monka Thaa 8 ije nuntu gwana tugite ngari twayasi tweterera monka daktari ageya nuntu twirirwo tie kiringi gatwaya mwiri tutebwithire tu postmortem kona ngari ikinya Thaa 8 mbo ikutomba kuthithirwa mantu tugakinya kinya Thaa 9 Thaa 10 ngari ina ngabana tikona bura tumbikio ginya na una bura mwiri yukomba guthikatiko. Kuri uguo mwenegete wa kamiti ya ugima wa mwiri thiini wa mbunge ya kaunti ya Embu niwe Harrison Muturi ni uravoya marigitari aya undu mwe na atongoria a kaunti ya Embu metikire gwikara nthi na kwaraniria na megusane uria magucoka wira niguo andu matige kumira. Kwe vende kinyaga ugatwika mbia ti cia vata ta mioyo ya andu ni ovorwa ipu kuma nasi ariwe ndire nona Embu PGH evingetwe nengiuga nwega andu mekare thi nwega twitikie kwe vandu bakinyaga tukauga tembia ni mioyo ya andu ni tondu kwi ngai uturaga muoyo. Embu thibitari evingetwe ndira affect Embu theri ira affect andu akirinyaga aria maukaga guku andu akuria Tharaka ndu Embu mbere ya provincial hospital o muthenya umwe thibitari ya Embu ni andu makiri mathiecaga kuo. Mwenari wingi naguo thirikari ya kaunti ya Embu ni vete aruti wira ayo amvonge iria itari na wira mwingi rutha rwa ciumia igiri kuona wanaoti arive mbia cia mieri iri riu kuona mbia itire irarekererua ni thirikari nene gukinya kaunti iri ngurani. Ona twekarata kaunti na tuona ni wega tuvire aruti a wira mucii aria maravecana services iria itai ni tondu aruti etu a wira aria engi matiravota guka wabici kuruta wira nondu matena misara. Riu tuona ni wega mathie kuringana na uria turendirwe ni Council of Governors mathie ciumia igiri tuone kana maundu mau ni magukora mathira na kuugwo kwa Senate. Ni mwivoko wa aruti wira onthe a thirikari ya kaunti ya Embu amvonge cionthe ati wona Senate mavitukia mugao wa mbia iria irathie kaunti ngurani ati ni makugwata misara yao na niguo mavote gucoka wira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Werita ni thainya na dakika 18 no tukinya muthio nto chetu nguchokeria nkatho na ntubo kuthowatanirite na uni unibeta mutebiendwant moneto mathithio okari Jacinta Kawiria. Good night and God bless. Ni Weru TV.
Garikone. It's our beef, burger and chips, the chicken legs. Ombe kudhibirio vya kulia nguku au biashara ene. Ndio tualomia kozi ni mwalimu ndene ni wa wika Ulaya. Ni cute. Ya lapre. Kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionere na gukenera mibango ina mwago na nkanya amona Nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Umamundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Duamero. Kukula ground. Ndio. Kuvaa ground. Ndio unakuta unavaa kamutumba kakoko ground. Yes. Mungu anakupatia changes of life. Nguo ambayo imebebwa na ndege unaenda unaambiwa ni ya 50,000. Mungu anakata pembe leo. Kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Sikia vile Mungu anasema na kanisa. Yes. Mungu anasema sasa. Watakaye kujenga wanakuja haraka. Hallelujah. Yes. Ndio. Corona case Weru mse temete nje kwa limone utete kanande uno mabwa bwe na ndio tegwete gukuru kwa Nteto ore gutunduka nonto aria kunthe ore Weru ikagukinyiria Nteto ore thimone yaku kwamukira Nteto ore gukareka ore thimone yaku kuma kwa Weru tuma SMS ina ntemo N kire 20674 gociandikithia. Hi, this is Everton Blender, and you're watching Reggae Mania on Weru TV. Yeah, man, with DJ Push, yeah, man, Untamed. Yeah, and Empress Rita. Keep it loud. Blender said that. Lift up your head and hold it up high. We know that we'll win the prize. Yo, respect. This is Wyatt the Lion. I'm hanging out with DJ Tush Untamed and Empress Rita right here on Reggae Mania, Weru TV. Don't go nowhere. Lion to that. Greetings, friends and family. This is yours truly, D Major, representing for DJ Tush and Empress Rita. See on Weru TV. Watch your now. It's all about Reggae Mania. Make sure you keep it locked. See? the girl of my dreams in my dream. Wish I didn't wake up. Yaga yo, it's Anthony B and you're watching Reggae Mania, Weru TV, #1. DJ Tush Untamed, Rita. I'm a king in my castle, yeah. Reggae Mania, Reggae Mania. Yaga yo, it's Anthony B and you're watching Reggae Mania and Weru TV. DJ Tush Untamed, Reggae Rita. Blessings. Y'all greetings massive, watching them here, this is Davil aka Tory Mason, and of course you know, you're in tune to Reggae Mania and Weru TV with DJ Tush Untamed and Empress Rita. Keep it locked right here. Reggae Mania and Weru TV, you know that's the place to be, you see. Always on my mind, yeah. Reggae Mania and number one every time. I'm waiting. إخوة المسلم ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس
Ndugu Muislamu, unatarajia kufaulu bila ya kutekeleza mambo yatakayokufanya ufaulu. Hakika mfano wako ni kama anayesubiri jahazi kwenye nchi kavu. Kogo atakufaulu, jasikiza tuni yeku, SMS letu asikiza, wekere space 5600234, otomekere 811. Ni Weru TV. Mubango yo ni yo kirasi kia GE ni yo kuono ni antu bonde. Baba wetu urea uriguru rito rea kurea dhurue unene bwa kuburo eja wendi bwa kuburo dhida gwandiguru o taurea budhida gweguru